iyayikhetha inkosi yasePhakame. Abantwana benkosi yaseZulwini ithunyweni nini bangihambe uhambo lukaNkulunkulu olunzima mihla yonke. Uthi mawuhamba ube namalimi kanti awunawo, noma ucabangile ukuthi ngizokusho mase sifika ithuba likaNkulunkulu uvela kuhambe nje konke ungabusathi lapho. Ngiyacela ke uNkulunkulu wasePhakame othanda abantu bonke kuba nami angibelethe amen. Lo umsana wakhe obani abise ngizokusho kule ndawo kuzoba isiningiso phambi kukaNkulunkulu ebuthisile nabayingcwele bakhe ababonwayo nabangabona. Makubele iphunga ilimnandi wedwa Makubele iphunga nami ngiyazicelela kuba uNkulunkulu wasePhakame angilobe nami incwadini yabantwana abahle abathandayo, abantwana abamemile ukuthi ababe khona lapha kule ndawo, abantwana abahambisa ivangeli lakhe, ngoba akekho umuntu ongasho okhona lapha kulamagquma sohlanga athi ushembe akaze ngazambona ngoba ukhona lapha eduzane. Bakhona kwethu sengathi uNkulunkulu ngakubhala nama ngibhala kulabo abangcwele njengentshumayelo. Uma bedlula nje bebona imoto lapha eminyango babona abantu bephithiza ongazabuza ukuthi kwenziwani lapha bese kuthiwa khona ushembe bese beyazi ukuthi lapha kwenziwani. Engakhumbula amagama kwakhona umfundisi lapha, umfundisi uMbatha waye umfundisi walelizwe lonke nje kulonke yonke le ndawo kuze kuyoshaya imkhukhuzi bese kuba ungcobo ngale umfundisi uDeni. Yela ngawayikhuluma indaba yakhe uthi babe sentanda uthi ke inkosi baba omkhulu yayisibathuma yathi abahambe bawushumayela. Kwase kufika usuku loba baphume bahambe uthi sase siya enkosini baba omkhulu siyosho inkosi
sesicela indlela uthi wasethi ubaba omkhulu kulungile abantu abahambana uNkulunkulu ahambe nani babe yoshumayela uthi umfundisi uMbatha sathi masila phansi phuma ngesango entanda uthi sase sizizwe emva kwethu wayesethi bafana bami ake nime kancane uthi sasivosho uthi sasiphenduka uthi sasimbheka angazi mali isihlabelo saye sikhona yini ngaleso sikhathi akasho ngomfundisi uMbatha kodwa abantu bayephenduka bembheka uthi wayesesibheka uthi wasemoyizela wayesethi hayi inhlanhla yabo bahambisa izwi lakho wathi uyathokoza umkhululi ngabo benqamule emazweni sengathi umuntu angaze sifunde nje sonke siku 117 kodwa ngaso isikhathi wayesikhuluma ngomlomo ngani ihlabelo ngasikhathi singakabhalwa phansi yoba ke ngisho ukuthi nathi sivele nje ihlabelo zibhalwa ngamapeni kwakhona ama notebook ezibhalwa phansi nemthandazo nakho konke abaningi babekwazi ngamakhanda ke bevele ofuna imthandazo yokulana ukuvuka yeSabatha bese ngathi bakhipha isandla nje basibeka nje bese beyafundana nalo isihlabela ngisho sikhona kodwa uthi uma ikhuluma nalenceke ezinhle ezihambisa izwi lakhe uthi kwelenye ivesi uthi zothokoza ingelezo ngabo elinde emasangweni zibona abazithunywa ebenqamula amazweni uthi bayohlala ngosokunene kupheni kwalazo insuku bayothokoza ebusweni bakho benqamula amazweni ngithi sengathi uNkulunkulu wasephawu nathi engasibhala lo ncwadi amen enjalo ngoba asazi ukwenzekani bafowethu laba abantu abaphatha lezi zinto okuthiwa izinkundla zokuxhumana uma uzibona beziphethe ziningi izinto ezikhona lapha shembe asebekhona sebaningi ngendlela esibangaliso manje mhlambe singakhuluma ngalokho sikwaziyo nomonakalo sikwaziyo kodwa sebaningi ngendlela esibangaliso sekuqhamuka indoda nje ngiyibona indoda eqhamuka umjiva ubona lo mjiva ufake lo mthetho wayo umjiva okufana ngaba ufaka shembe kodwa uyazi ukuthi ubani babuza nabo ubani ke lo namhlanje ubona abantu belandela emva kwabo hamba ethi khovo lapha ngemuva belandela emva kwakhe abanye abakhokheli abanye befundisi la abantu bagqoka sobafundisi basekuphakameni kodwa akusibona nale ndoda lapha uyazi ukuthi ubani wakwabani sesiphenduka salulazeka nje umsebenzi kaNkulunkulu omkhulu ngakwaphela kwaba inhlekisi kodwa agcineni kosuku sangathi uNkulunkulu angasisiza njengoba sikhona nje uma sikhona siphakamisa lo flag ukuthi kodwa ushembena ukhona amen abakwenza abakhuluma kalula nje bathi ushembe washo yasho inkosi yathi ngoba khona oshembe abaningi nami ngangikhona isho kanjalo kodwa ayishongo ikhipha isibusiso ngalokho ayishongo yayisho into ayibona ayizokwenzeka ushembe wazisha izinto nezimbi wathi kokwenzeka ukuthi bese kuyenzeka wayisho into embi ayibonayo bese sibambelela lapha khona isahluko lapha engisithandayo Exodus 25 incwadi Exodus 25 ngeke ngikwazi ukuyifunda yonke futhi uma uyifunda Exodus 25 uyifunda kuze kusangane ikhanda ngoba ukhuluma ngezinto eziningi ezincane ezazikhulunywa uNkulunkulu kuMose phezulu kwentaba phakathi kwezinto ayekhuluma uze akhuluma nokwakha umphongolo wesivumelwano athi mawuwakha lo mphongolo wesivumelwano ubenza kanje usho zonke izinto azasho nje ilinganiso uhlelo uhlangothi lube ngaka lo lube ngaka ingelosi masuyibeka sibe ngaka konke uyakhuluma uma uyifunda ikhanda liyaphithana ngeke kwenzele lutho kodwa uNkulunkulu wayikhuluma yena akhuluma ngoMose kodwa linye ivesi engilithandayo kulo ndawo linye nje ivesi lokugcina ivesi 40 Exodus 25 ivesi 40 mawele phunga elna wewe twa
ivesi lokugcina lelo esekele uNkulunkulu esemdonsa ngendlebe uMose ukuthi angalenzi iphutha uthi bheka uzenze ngomfanekiso wazo owaboniswa wona entabeni. Amen. Amen. Lokhu uma usukwenzile ungalenzi iphutha ukwenze njengoba wakutshelwa ukusuka nokuhlala ungakwenza okuthandayo. Lokhu esikwenza lapha lendlela esihamba lapha injengoba yatshelwa inkosi baba omkhulu ephezulu kwentaba injengoba injalo ichezukile. Ikho nje siphuma khona phezulu kwentaba inkosi baba omkhulu yasho kanjalo. Ngeke ngabona kulezi insuku kufika isikhathi sokuba ushende kuba khona okuncane akushintshayo akuguqulwa lutho lapha ngomsebenzi kaNkulunkulu. Sho njalo ithi bheka wenze njengoba utsheliwe njengoba ubonisiwe ungakwenzi okwakho yize sokuthi angathi wayiphethe penini uMose abhale ezayisho uNkulunkulu ngobuningi bazo ngobuncane bazo angathi wayiphethe penini ukuthi lezinto wayezozikhumbula kanjani kodwa uNkulunkulu mdonsa ngendlebe uthi ungakwenzi kwakho wenze kushiwe mina ngoba uma usiwenze ungashiwo uNkulunkulu sekuphumileke esandleni sekuphumile. Kwakwenzeka ngesinye isikhathi ngakhuluma ngale ndaba siphezulu kwentaba njengoba isihlawulo sesibhaliwe sesinje kwase kuba khona indawana lapha emthandazweni yayisibiza umfundisi owayezophatha inkonzo yayisikhipha ipeni yathi bhala la ngabe ngiyamusho ngegama kodwa washaya ngaphesheya komvula yathi bhala la uma ufunda umthandazo manje uphethe inkonzo ubofunda kanje washintsha indawana eyibhaliwe angizoyisho ngoba nesizathu wasibeka sasikhona kodwa ngikhuluma ngaso wasethi ningabi njengokhokho benu okhokho bethu siyakhumbula sasikhona. Uthi ke ma esephethe inkonzo emini uthi leya ndawana ngiguqulile kusho inkosi uthi ngiguqulile leya ndawo ngoba wasesibeke izizathu uthi kodwa ngicelile kubaba omkhulu bangivumele wayishintshe encane lapha ekhaya lezi hlawelo eziziphethe lezi zamakhava lawa amnyama ihlawelo zaseyiphelile singasekho noma zaseyinciphile sathi masifika lapha ekhaya inkosi engiguqe phambi kwayo yashika lapha phansi lezi hlawelo ezakhiwe sisela ekhaya zakhiwa inkosi zakhiwa futhi khona khona lapha ekhaya angizobiza abantu abadala ngamagama kodwa zazakhiwa khona lapha ekhaya kodwa ngikhuluma ukuthi akuguqulo kwasezulwini sikubheka singaguquli sizophuma endlini kaNkulunkulu. No abantu sebegubhaza bafaka lokho abakufakele nemjiva yabo kodwa bazi ukuthi ushembe kodwa yena munye ushembe futhi akushoyo wayekuthatha kuNkulunkulu nalezi hlabelo zazivela kuNkulunkulu akusikhona komuntu uma uyigubhaza uyazigubhazela labe ibhalwa ngalezi hlabelelo. Ngiyakhumbula zingakayi koprintwa kwakhona abantu abebekhona lapha egcekeni inkosi sithi ngizonika ihlabelo ezibhalwayo njengamanje nibheke nje ukuthi akukhona mhlawumbe okuncanyana okuseleyo uma ubhala kube khona okonakalayo zabhekwa kwalezi hlabelelo cha kuhle konke lo mntwana wasezulwini wayibhala ngendlela efaneleyo kodwa kwase kuba khona ivesi nje lodwa esilaziyo sonke engalibuka mina ke umuntu wasezweni ngalibuka mase ngiphindile enkosini ngoba ithe inkosi kube khona esikushoyo nami ngase ngiye ngathi inkosi kukhona ivesi 7 kumthandazo weSabatha isihlabelo sokugcina leli kade lifundwa khona manje lithi leli vesi bandla lenkosi asiguqe sithandaze. Amen. Ngithi ke inkosi angazi noma ngoba lezi hlabelo ngokwazi kwami zayibhalwa amandiya noma mhlambe kwenzeka iphutha yini ngoba uma lethi leli vesi asiguqe sithandaze lapha inkosi kusuke sekuvuka sokuguqiwe nje okwesingako kukhona ivesi lapha alithi elisiphakamisayo sonke bese siyaguqa lapha sifunda lapha sivele siguqile siyahlabela siguqile kodwa lisho njalo bandla lenkosi asiguqe sithandaze. Amen. Ngithi inkosi angazi noma labhala ngephutha yini mhlambe lidinga ukususwa senkosini engiphambi kwayo yayisikuliphi ngase ngalivula yayisilibheka sithi funa cha alizoshintshwa ngoba sazi uNkulunkulu wayithini mhlambe wayiguqisa abasezulwini indaba ejulile leyo mhlambe wayiguqisa thina ngokubuka kwethu sibona kulula manje uma unganakewe lo msebenzi uma ungawunikwa lo msebenzi uzonhlanhlatha nje wenze kwakho uhamba udavuze sizosuna ingoma zakho sinazo zonke izinto cha kunjalo bafowethu akunjalo
Ngicela ingoma 126. 126 ikhulu namashumi amabili nesithupha. Amavesi nje siyophiwa wona. Uphakama sabela wena yamukela zivela emagumbini amane
wathi yebo igama esithola izolo singenisa umhlangano lithe sesifikile sho njalo igama yebo kunjalo bantwana abahle benkosi sekuphamini sesingena uNkulunkulu usivumelile sesingena singene osukwini lakho olukhulu osukwini lweSabatha kulezi insuku eziningi kangaka uNkulunkulu walikhetha yena ngokwazi kwakhe wathi ke lo kodwa ngiyalibusisa olokudumisa mina sesingeneke usukwini olunjalo noma senzani sesendlini kodwa indlu ebizwa ngeSabatha noma usengacasuka manje unxaphe usunxaphe ngeSabatha noma ungazonda suzonde ngeSabatha noma ungaqhuluza nje ubheke omunye umuntu kabi ngeswelibe lalisho inkosi uthingo lapha somkhuluzo ngeSabatha sesiphakathi esiboshiwe sesingene inhlanhla yethu nathi basingene sesingene emzini wasekuphakameni uNkulunkulu wasekuphakameni wathi mayudala lo msebenzi wakhe wayeseyumisa umuzi wasekuphakameni noma ngabe kuyiphi indawo ngiyazi khona ekuphakameni lapha la sikhona igama lakhona kuseSibusisweni kodwa kusekuphakameni amen ngoba yona umuzi uNkulunkulu awuphiwayo wathi mayihamba kulezi intaba ehluphekile engathi akwenze njani ingane ekhathazekile zihambe zihlabela zinkosi sikelela ubaba ngoba wayenezinto ayiphatha neshumbe lakhe lelo waliphatha habana kodwa engazi olibeka kuphi ngoba ingekho indawo kwathi makuhamba insuku ngomthandazo wengane kuqhamuka insizwe esiyisizwe kukhulunywa ngayo iya lapha amaqadini lensizwa ilapha ngakwaseme basekhona abazukulu bayo umuzi wokufa wakwagwacela kwathi mayifika inkosi kulomuzi okofa wakwagwacela wayeseba nenhlanhla ukuba enze into enkulu ugwacela ehlula bonke abanye abantu wasethi khona indawo ngiyithengile lapha ngezansi indaba esiyaziyo khona indawo lapha ngiyithengile lapha ngezansi ndiyena uphasaliye ilapha nje ngezansi lapha emandiyeni kwakhona amandiya lapha kodwa sengiyehluleka kuyikhokha kodwa le ndawo ngizwa ngikuthanda kusho umuntu nje wasemhlabeni ongazi indaba enkulu ngizwa ngikuthanda le ndawo ukuthi angiyidayisele wena usuyeqedela wena yayisihamba ke inkosi yakho sefike siyibona angikhulumi ngawo lawo umlando siyawubona siyawazi nengane yakhe egula siyakwazi konke lokho kodwa wayeseyuthola umuzi kwathi uma usuthola lo muzi kanti sokuthola lo muzi wasezulwini yonke imizi ekhona kwaba imizi yasekuphakameni nomuzi ozayo sayo kuwo nje wasilapha nawo ubizwa ngawo sekuphakameni amen elethi izulu libhaliwe liyaziwa kusekuphakameni langathi mabhala amagama amakhulu lo masufika khona uyakwazi ukubona uma sebhalwe amazulu amaningi mangaba khona ukuthi kodwa leli lakithi ke lithi lapha ekuphakameni nomuzi wangale kusekuphakameni kodwa uma ubeka indlebe uzwa lo muzi akazange azawuqambe njengoba sekumuzi ngasezulwini sokuyiwona akazange azawuqambe kodwa bathi abadala kwathi ngoluke usuku kwase kufika abantu kwakuyizalukazi noma zazi imbili noma zazi intathu zayishwelwe zikhathele zaze fike icela lapha uthi asicela nisilalise
siyakude base bathatha labantu bakaNkulunkulu bafaka bangayifaki ngoba mhlawumbe bangathi eNazareth base belala kwathi kusekuseni uma sebeqoqa impahla zabo sebehamba base bevalelisa kulabo abavalelisa kubo bathi ke sesiyahamba ke siyabonga cha kusho lezizalukwazi besilethe igama lalomuzi lapha ekhaya kusekuphakameni bethuka laba bantu base behamba enkosini bomkhulu khona abantu abakhulu besibangaliso hawu bathini bantu abamnandi izalukwazi ezimbili zifike zofunda kulala manje mase ihamba azisitsheli lokho ezikhuluma zikuthathayo zithenge mayivuka zathi siyahamba lapha eka besilethe igama lapha kusekuphakameni ithi ke inkosi bamkhulu phuthumani bantu abantu babheke ndlela baphuma ngathi ngizobabona yini ngifuna ukubabona babuye beze lapha base bephuma laba bethunyiwe bagijima bayifuna lezizalukwazi abaze bayibona nabangasendleleni lezi zalukwazi kufanele ngabe zidlule kubo babuze bathi anibabona abantu abasebadala nje akade bedlula bathi azange sidlule umuntu ngabokuqala nini lo muzi wasekuphakameni yiwo ke lo silethile sangathi amagama ethu masifika noma singazi lutho noma singabantu basemhlabeni noma sizwe noma singakwazi nokukholwa ukuthi ukukholwa kanjani kodwa nje ngokungena kwethu lapha uNkulunkulu wasekuphakameni nasilobe abese siphendula sibe yilabo abangamaNazaretha ngoba sazi naletha into enjani asazi ngabe kulula kuba naletha ingubo emhlophe ngabe kumnandi ngoba ngabe ukuthi uma sisithengile sayithunga yasiba indlela nje bekhazibula yasifakele bese sathu siphelele ke sesingamanaletha cha akunjalo njalo inkosi sekuphakameni mayiphethe inkonzo ngolunye usuku nasekuphakameni akho lutho olusha engilushayo ngoba abantu abalapha endlini badala kodwa sikhona izingane ezikhulayo ezingazazi eziningi njalo inkosi lapha ezulwini yathi khuluma lokho uNkulunkulu afuna ukukhuluma noma ungakuphinda kaningi okukaNkulunkulu bakhona bangakwazi inkosi ephakathi mayela phakathi iphethe inkonzo ikhuluma ngendoda ikhuluma ngomuntu owafika kuyo egula lo muntu wayesegula ngendlela ukuthi wayebanjwe ngamachopho ngapha na kwakumuntu wesifazane wayebanjwe ngamachopho engubo ngapha na ngapha wayesefike sebekwa lapha eduze kwenkosi inkosi ilanga lambalanga inkosi lo muntu uyagula ngesikhathi esinje ithi ke inkosi kwakunesambulela eduze kwami ithi ngase ngisithatha lesambulela uthi ngasibeka phezulu kwalo muntu angazi uma sasivulwe noma sasivaliwe uthi ngasibeka phezulu kwalo muntu uthi ngoba isikhathi esincane uthi sawa lesithambula sawela phansi uthi ngaphinda futhi ngasithatha ngaphinda ngasibeka uthi sikhashana singakanani saphinde sawa uthi ngaphinda ngasithatha futhi ngasibeka akwesithathu uthi sathi masiyolo lesithathu ngase ngiqala sengikhuluma ngathi phuma kulo muntu moya omubi base ngimfutha phuma kulo muntu demoni phuma moya omubi kumuntu kaNkulunkulu ufunani ethi inkosi kwase kukhuluma izwi lo muntu wesilisa izwi lendoda likhuluma kulo muntu wesifazane kwakhuluma izwi elibhodla lo muntu wesifazane akazizi uthini manje liyayikhuluma lelizwi uthi lo khuluma uca angisileka nami nedemoni ngikhuluma ngengubo emhlophe ukuthi akwaluka sikufanele njengoba sifaka ukhalikho nje ingubo emhlophe ukhalikho kodwa ngaba kuhle uma nezinhliziyo zigqokile uma ungenjalo iyona inkundla le uthi inkosondla inhliziyo zivela sikwazi ukukholwa kwafika nankosi kuvele ezulwini singabantu basemhlabeni inkosi sikhumbule idlelo cha mina ngusibani uthi yayisisho igama lomuntu engimaziyo yayisisho igama lomuntu okhuthele lo muntu sasihamba naye ngoJanuary senhlangakazi nase kuphakameni wayiba khona nase Bhekmesiya wayiba khona nase Judea wayiba khona nase Mkhayede wayekhona kuyo yonke imihlangano uthi wayesekhuluma kule ntombazana uthi cha angilona idemoni mina ngusibani hawu pho wenzani kulo muntu na uthi nganginomona ngangathanda ukuba kube khona umuntu onento enhle uthi ngase ngiqala amasu ami obona konke kujabula kwabantu
Babethu mabelele bese ngihamba mina ngiyimzini yabo ngifike ngiyofaka lokho engufakayo. Ngenzela ukuba bangaphumeleli. Uthi kohamba yakutsala lento manje ngingasayenzi ngedwa ngibona umsebenzi omkhulu. Uthi ngase ngiqala wayeganiwe lo muntu. Ngingase ngifundisa namakhosikazi ami. Ukuthi nawo waphuma hamba wenza lo msebenzi. Amakhosikazi alento ayesehambile ayengasekho. Kuthi ayiphuma ukuthi kwathi ukuhlushekwa lapha nalapha futhi kuyokuhlushekwa. Nalapha futhi kuhlushekwa. Nami ngiphume kuhlushekwe indawo eziningi kanye. Uthi awangagcina lapho. Uthi ngaze ngafundisa nezingane zami madodana nami. Nabalokazana bami senza into efanayo. Uthi ke ngathi mangihamba emhlabeni. uShembe wayesengisola. Ngathi mangifika kuShembe wayesengibeka endaweni ebuhlungu. Uthi wangibeka endaweni yebandayo. Wangibeka endaweni eneqhwa. Lapha phezulu kwekhanda lami khona iqhwa. Uthi liyancibileka liyaconsa. Liqonsela kimi okhakhayini zonke izinsuku. Jesus sanginika sona. Uthi ke njengoba behamba nje bonke laba bantu. Nomngami bengasekho nezingane zami zingasekho. Bonke balandwa yimi. Ngiyabathatha sizohlala lapha kuleli qhwa sonke nabo. Ngoba ngikhuluma ngenhliziyo. Khuluma ngenhliziyo. Le nhliziyo esiyibamba silapha usho ukuthi nangaphesheya kwathina kuba njalo. Uma uyibambe le nhliziyo yakho ngoba lapha siya practice njengoba silapha yisofundela. Sifundela uya ezulwini. Lapha sikhona akukhona ubuka bani. Noma singayibona izihlahla ezinjena ziyefana nasemakhaya. Kodwa akuzona ezakithi lezi namhlanje ezasezulwini. Ithi inkosi ngase ngithi uthi yayisiphela lento ntombazane yayisivuka. Uthi ngase ngithi kuyona ade kukhuluma umuntu lapha. Ithi wayisezala le ntombazane. ethi bakhona kana laba abamlethile. Uthi uyabona ke hambani lapha nihambe niye ekhaya. Uma nifika khona ekhaya bese nifika isilwane, nifune isilwane. Nibuye nize umnikela nimkhiphe kuleli khwa ngoba nonke nizawuphela. Uthi ngathi ngisatsho kanjalo ngingakaqedi. Uthi yayisikhuluma laphenduka lelizwi yabuyela kule ndoda yathi cha angifuneki unikelelwa mina wangithatha wangibeka lapha kuleli khwa ngizohlala kulo ngizobalanda futhi bonke bazokufa angifune intethelelo. Kusho umuntu isango selivuliwe. Inkosi ngase ngimtshela lo muntu. Ngaze ngibatshela ngathi hambani niye naye ekhaya akukho engingakwenza. Bamthatha bahamba naye wathi efika ekhaya wayihamba emhlabeni. Wayegqokile njengami. Kodwa engakazi bengaphakathi. Wayakazi beyiNazareth. Angazi noma ngiyilo yini. Ithi inkosi mayikhuluma ngokuhamba komuntu emhlabeni. Ithi umuntu oyiNazareth uma ihamba emhlabeni uye ezulwini. Yasho njalo. Uma ihamba umuntu wena uya ezulwini. Uma engayanga ezulwini akaye sonke. iNazareth alingene esihogweni. Uma lihamba liya ejele lodaka. Bakwazi babekhona abadala. Uma lihamba nadali esihogweni liya ejele lodaka. Ilokho engisho ngathi angazi uma wayethi iNazareth ukuthi wayekhuluma ngami. Ngoba uthi mayifika indoda laphana nangu lo mfundi esigodini sosizi ubaba omkhulu emfica engembethe wayesekhipha ingubo yakhe eseyigqoka esemnika eseyigqoka ngoba wayigodola. Ithi ke inkosi mayisiphethe inkonzo ekhuluma ngayo ithi ubaba wamnika ingubo yakhe wayembatha. Uthi kodwa akunye engingakwazi ukuthi yamfanela yini. Kodwa seyifakile uthi kodwa yamfanela yini. Luphakama sabela wena luzwakele iluvela emakumbini
amazulu uthi ma ekhuluma indaba kaMadlamini umkaKhawula bakhona bangayazi kodwa ngizoyiqala ekuqaleni thuma ekhuluma indaba kaKhawula emsukumisa noKhawula naye eyikhulumela yena eparadise umkakhe engale ephethwe odokotela kanti usiyahamba uthi wathi ehlele ngaphandle uKhawula uthi wayesebona intuthwane eyiningi sigijima lezi intuthwane uthi zihamba lezi intuthwane ziya endaweni kodwa ekhuphukayo uthi umazi uthi khona indlela eya phezulu eqonde phezulu uthi ngapha esandleni sokudla kukhona ingalo eqondile ngapha esandleni sokunxele kukhona ingalo ebheke phansi eqondile isandla sokudla esithe esiqondile bese kuphuma sonxele esibheke phansi uthi yaselitshela ubonani Khawula uthi Khawula Nkosi ngibona indlela kodwa Nkosi ngibona nezintuthwane lithi cha akuzona wayelizwi ukukhuluma bani uthi Nkosi njengoba uyezwa ukuthi bani ukhulumayo uthi ngibona intuthwane ethi Nkosi cha kusona intuthwane abantu labo abafuna indlela ezulwini uthi ngathi ngisabheke lapho uthi kose kuqhamuke intuthwane enkulu kunezinye uthi gijima ishesha uthi umkami ke wayenjalo waye umuntu wayeshesha mayenza izinto uthi shesha ngamandla uthi zedlula nezinye uthi wayesethi ubonani ke manje uthi ngase ngithi Nkosi ngibona intuthwane enkulu engalingani nezinye uthi wasethi umkakho lo yayisigijima lentuthwane isikhuphuka indaba yeziwayo yayisikhuphuka le ntuthwane yaphezulu lapha phakathi nendawo la kuhlangana khona zonke lezi indlela eyephezulu nesidla nebheke phansi khona indawo nasengathi isele zithi bayifika lezi ntuthwane bese zingena khona isikhashana bese ziyaphuma uthi yayisiza le ntuthwane yafika yazongena nawo lapha isikhashana uthi yasiphuma uthi yathi mayiphuma uthi yasibheka phezulu uthi wasebheka lawo ndlela aya kuyo indlela ezulwini uthi wathi maye lapha ebheke lapha uthi yayisencikaza uthi yayisihlehla uthi yayisingena phakathi wathi indlela ezulwini imphikile ngoba uyibulala esikhathi singakafiki uyibulele wayibulela wayishisa ngoparafini uthi yayisingena phakathi uthi yayisihlala isikhashana uthi yayisiphuma futhi uthi yayisibheka yayisilunguza kule ndlela engapha esinceleni eyaphansi waselibhekana lawo ndlela abheke kuyo iyayisihogweni uthi yathi ncika uthi yasisuka futhi lesibuyele emuva uthi wasethe ubengeke ahambe ngalo ndlela uyibuka yonke lento yomkakhe uyaphila ubengeke ahambe ngalo ndlela esihogweni ngoba uyiNazaretha iNazaretha aliye esihogweni wayithandiwe lo muntu kaNkulunkulu wayengafani nami ngoba ngiNazaretha mina ngoba ngiyilo nakho ngigqokele izihlaza nezimhlophe kodwa ngiyazi inhliziyo yami ukuthi njani ngiyazi uma sengiza phambi kaNkulunkulu kuhle salukazi sakithi khona salukazi sakithi ngiyacela uNkulunkulu wasephamini asithethelele ngoba sawona umndeni kababa omkhulu sawona ngoba sasinenhliziyo elikhulu sasingafuni ukuba kubekhona into eyenzeka kwenye indlu ngaphandle kwendlu yakhe wayithi mayifika izingane ezihleli zidla imfe eqondelo ngane eqondile ebese bathi abanye ngitshele ingane kade ihleli lapha naka amakhasipasi abesethi amakhasipasi bani wona maphi lawo bese bathi naka gogo ebese wabuza akuzolunga kulowo muzi akuzolunga waye mangobese sibongo sakhe bathe igiya lentokazi egiya lentokazi mayisigiya ithi ziyazi izifuba ithi ngangiqaqa nje ithi angiqaqa phela ithi kuyoqaqa umaqaqa eshenhlizweni yami kuyoqaqa umaqaqa
yahamba nayo lo nhliziyo yani ngoba siphambi kaNkulunkulu namhlanje uNkulunkulu asephamisa kade ngayikhumbula lapha khona ithelwe ngoba kade yahamba singakazali umhlabeni sikuyakuqaqa amaqaqa akusifanele lokho ukuba masiphambi kaNkulunkulu kuthi sithi thina ngaphakathi sikuyoqaqa amaqaqa uthi yayisiphuma le ntuthwane uthi yayisilunguza kulesandla esingapha esandleni sokudla uthi ke yayisihamba ngale ndlela ithi inkosi kufanele uya ejele lika shembe uyolindela kuhlanzwa ilokho sakunikwathi kwathi uma sihambe emhlabeni siyohamba sejele lika shembe uNkulunkulu ufika isikhathi lapho sihlanza kodwa uma singama Nazareth Ibuntwa nene bami bengi igula tututu bengi gulandela ibu buntwane
Ingelosi siyiphiwe kuthiwe asibe nokuthula kwathiwa sibanga umsindo siphiwe ingelosi yokuhlabelela noma umuntu engahlabela kazophuma inkonzo ngengelosi siyiphiwe bokulungile. Amen. Inkosi mayifika lapha kade idlulile ibihlanganisa izingane za25 kokuqala ukuba ingane zibe no25 kusukela ngo2011 yokuqala kube khona u25 kusho ukuthi angazi endaweni ukuthi baye benze njani kwenzeni kodwa alikho izwi esasinalo kodwa inkosi eyihlanganisa izingane ngomhla ka20 zaseyihlangana sezibaningi la ithi ke mase sifika lapha nomfundisi sizoxhawula ithi inkosi awu ngafika kabi ngafika ingane zami seyihlabelelile bese sahlabelele ukuthi hey naka nabezwa uma behlabela enhlakazi ngeke nibezwe sathi ukuthi hey yabe behlakana ababe behlabela kamnandi uthi bahlabela kamnandi abantu abantu uthe uyisibanga basuke bengahleli ndawonye basuke behlele emadokodweni ahlukene uthi ingoma iqala omunye oyidokodo uthi uthunge lo omunye uthi bagcine sebehlabela bonke behleli khona lapho la behleli khona konzo kuhlabelela khona soye kucabanga izinto eziningi nokuningi esikwenzayo uthi mayisuka inkonzo ingoma ngapha ibisithathwa omunye kugcina sekuhlabela wonke umuntu ngapha ejabangweni nangapha ngasekamna isho njalo inkosi ithi babeyithunga inkosi bengekho ndawonye kithi mina ushembe kanjani mase ngicabanga sengiphuma ngiyikhumbula lento ikhuluma ngayo inkosi inyanga yezulu ngiyikhumbula yayikhuluma ngamakhosazana nawo yafika yahlabela ingoma yathi mase ihlabela yathi le ngoma ngizwe ihlatshelwa izingane zami entabeni kwakuyingoma ethi inkosi yethu sibakade eyihlabela ngendlela uthi le ndlela engihlabela ngayo bebehlabela le nhlangazi ithi le ndlela yakhe ithi inkosi yethu
siyacela ube khona sicela ube khona nawe kanye nawe kanye nathi nawe ababeyicula lo ngoma baba amakhosikazi namhlanje ngaleso sikhathi namhlanje babazali balezi ngane sasawe isibuso ngalolanga ithi inkosi mase behlabela kanjena ithi kuvuma ngaphakathi kimi namhla yibo laba abazali ezingane kusho ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda uhlabelela uyakuthanda udumiso Nkosi yamakhosi siyacela Nkosi enkulu yasePhalamende uba usikhumbule boningi Nkosi umntandane obukhona uNkulunkulu wasePhalamende noma esefikile ezokwenza umuzi wakhe umsebenzi wakhe ongenayo ingoba emhlophe nonayo noma zishembe nongamazi kodwa uyabheka kuye baningi abantu lapha eminyango abathandayo ukufaka ingoba emhlophe angazi babanjwa yini kodwa khona bayathanda ade sineyikhukhula kakhulu lapha kule lizwe lakithi konakala kakhulu manje ngeke ngicabanga ngoba ukukhala kuningi kakhulu uthi uNkulunkulu wasePhalamende ngoba wehla Nkosi kule noma sonile saphikisa izwi lakho kule lizwe lakithi kunjalo phela ngeke sikushintshe lokho sehlelo ezimbi nje ngoba saphikisa izwi likaShembe kodwa noma kunjalo Nkosi ngathi laba bantu ngabakhumbula khona abantu babo izingane zabo abakayiphithi namhlanje abakayingcwabaza abazi ziphi ningi ingane zakhukhuleka zathi mayifika lapha ezansi lapha nje kwaseme eblogweni zafika zasala khona njengoba kade selinda kwesibili manje ngoApril ngoMay njengoba sena ngoMay nje zikhona idumbu ezade zaza isihlanu kodwa ezinye zazo azikho zitholakala lapha ezansi komawuthi khona amabili lapha ingane ezibhajiwe ngaphansi kwawo abazali abathi benze njani uNkulunkulu wasePhalamende ngoba ufikile Nkosi kulelizwe sengathi Nkosi ungabakhumbula noma lezi ngane zingayitholakala eziphila kodwa Nkosi zibuye nje nangomoya ibuye Nkosi kubazali bazi nangomoya nje azithuma ushembe ukwazi ukuthuma abantu abasemathuneni zifike nje zizosho uthi kuphi lapho zikho ezinye zazo kwahamba kubonakala incwadi ayiphuma esikoleni wathi Matile umuntu ebazona awunali igama lomntanami akhala asikhihliza kodwa lezo namhlanje abakayingcwabazi abazasho naphi lapha kule lizwe lakithi bakhumbule uNkulunkulu wasePhalamende usufikile ngizakhumbula inkosikazi uMantuli mamthethwa waNtuli ngikhulume ngale ndaba ngoba ngisuke ngikhuluma ngoShembe ophilayo uMamthethwa wayelahlekelwe ingane angikali ukusho wayelahlekelwe umntanakhe kwamaphumulo uma ethi uyabheka ingane lapha yeyiye khona yayeyiye kwamashu ngoba ibamba khona amatoha uma ebuza kwamashu ethi umntana mangibona akabuyele ekhaya naba kwamashu bakhuluma ngona lonto bathi nathi simbhekile ukuthi uzofika phela hamba etoheni asimbona kafikanga uthi kangathi ngizakwenza njani uNkulunkulu wasePhalamende usufikile ezweni lakithi siyacela Nkosi ube khona omahluko noma sikuphikile Tikase ngenkosini Nkosi nyanga izulu yayisebuhleni njengafika ngaguqa ngathi Inkosi ngilahlekelwe ingane yami ngiyiboni phela kwa ingane nginayo futhi ngangithwa usizo olukhulu ngoba lengane inye nje noyise futhi akasekho futhi nami ngisebenzi
uthi ngangibona nje ukuthi noma ngingathatha inzilo ngiyigqoke iyoze ibe ukhakhi ngathi ngizoyikhulula obani ngoba nginamuntu Inkosi ngafika ngaguqa enkosini uthi wasethi awu Inkosi ngiphuma kwamashu ayikho khaya ayikho uthi yasithi Inkosi inyanga yezulu phenduka ummemeze uyasizwa simangalisa uNkulunkulu sekuphamela wazi ukwenza izinto ezisimangalisa ongathi uma ekhuluma abantu babangezwa kwenzeka isimanga kwavaleka iBhayibheli baqala lapha iBhayibheli uGenesis bathi malifika lapha esambulo bathi belivala balivala kabe ushembe ngakafika emhlabeni bekhuluma ngeindaba zikaNkulunkulu angazi mama becala ukuthi uNkulunkulu sehambile akaseyophinda abuye yini uthi ayisithi Inkosi inyanga yezulu yasithi mmemeze phenduka ummemeze uthi ngase ngiphenduka uthi ngase ngimemeza into ebhlungu kabi leyo wahlala isiga uma ezofika kimi nje ngikhuluma kalula nje kumuntu kanjalo umuntu ezibhlungu obungaka phela uthi ngase ngiphenduka sengimemeza ingane ngimemeze emoyeni uthi ngathi wecebo wayifakaza le nkosikazi uthi wathi cha musukulubiza igama lakhe belifushane liphelelise ngase ngiphenduka ngathi wecebo lenkosi uthi ngase ngisukume sengigoduka sengihamba ngekhaya ngicabanga ukuthi ingane yami ngizoyithola ngoba phela sekimemezile ize uNkulunkulu akanginike ikhamba uNkulunkulu angazi ngizakwenza njani ngihamba ngekhaya uthi ngahlala ngayibheka ingane yami uthi kwathi kwafika ikhukhula ezinkulu zika 1987 uthi bafa abantu batholakala kuyo yonke indawo yonke emhosha uthi ngacabanga ukuthi mhlambe neyami ingane itholakala lo nqwaba leyo etholakala lapha kondawo uthi ngase ngibuya sengize enkosini inyanga yezulu Nkosi ingane yami akakabuyi sengizwile Nkosi kuthiwa abantu baphele njengoba nje kathi uyikhukhula nje ingane yami Nkosi mhlambe nayo ikhukhulekile ngoba baningi abantu sebetholakele angazi noma nami Inkosi ingane yami ibilapho yini yathi Nkosi ayikubhlungu lokho uthi abantu bakhukhulekele ngikhukhula kodwa uhlushwa yini ngoba yakho wena ingane iyaphila imemeze uthi ngase ngiphenduka sengimemeza uthi le nkosikazi kwaphela iminyaka eyisikhombisa sengisaba nakuye enkosini manje ngoba manje enkosini njalo iphendula igama elilodwa nje ayinginaki nangakhuluma labantu ivele ekhuluma into eyodwa nje ithi memeze ithi ngase ngibuyele ezweni lakithi kwamafoni ithi kwathi ngelinye ilanga ithi ngezwa ingane ezihalalisa zamantombazane ezidlala lapha egcekeni zimemeza zithi uyingcwe zithi wazi wamkhulu wenyanga yezulu ithi angangazi ingane lezi ingane mayikhuluma kanjena inkosi ziyibonaphi uthi ngase ngilunguza ngefasela uthi ngase ngiyibona indodana yami iqhamuka lapha ize ekhaya engenami yokuphila sizibika kuwe Nkosi sekuphakamisa sizibika kuwe nonjani nothole enhloboni yosizo khona abantu othi uhamba nabo bese belandulelwe athi mayifika kodokotela bathi odokotela hayi kulungile goduka hamba uye ekhaya akho singabe sisakwenza benze ukuthi uma ufa ufika kahle phela ngasekhaya sekulanduliwe kodwa lesifo sakho singiyesi indodakazi yakho Nkosi lapha mayikhuluma udadewabo benkosi eyakhothama akho kushe ngikhulumayo uthi ngagula ngehlelo dokotela mina bangikhipha kodwa ngihamba ngidischarge ngigodweni ngithi hayi into abangayenza uthi ngaqala manje uthi ngase ngiza enyangeni uthi ze lapha inyanga uthi zehluleka uthi ubaba wayesezwa cha ngiyaphuthayo ubaba wakhe umfowabo uyise wasehambile ithi umfowethu wayesezwa isho Inkosi yamaqadi yangayikhethi Inkosi ephakameni yayisizwa ukuthi khona India lapha eMatikwe lapha kuthiwa kwa SS khona sidlula khona masiyentana khona India lapho uyangikhumbuza ucela ukhulu yalazi lo ndini ulele India linamandla esimangaliso liyabavusa abantu ngisho umuntu eseyifile lifike limvuse nje ngafika ngohlala liyamvusa uthi base bengithatha sebengisakhona
uthi ngafika ngahlala etendi yawo lo muntu engakaze aphindele ekhaya uzokwalashela ekhona kodwa namhlanje senifike impela stage nakanjani uzawusinda. Uthi ngafika ngagula sengikhona khona lapho. Angaze ngathi ngizakwenza njani ngoba sengigula ngikhona khona phela. Uthi kwahamba insuku ngase libuye lelindi. Lihle indawo uyabona ke ngoba sewugule kangaka. Nami ngisathi ngizokwenza njani? Kukhona into yodwa manje ngizokunika yona. Iyona ezokugada lento. Kodwa uma ke kwenzeka yonakala noma ukho ngabe ngisakwenza. Uthi la likhipha isithombe. Ithombe lezamandiya la iqosha amakhona manje ahlekezeka athi. Uthi wase sibeka lapha ngentla kwekhanda lami. Wayesethi ke nango zokugada impilo yakho uzosinda mawugada. Kodwa uma kwehluleke yena awukho engisazokwenza. Uthi uyabona ngibeke lapha nje ngasenhla. Uma ke kwenzeka wasuka lapha ekhona wawela phansi waphahlaka nempilo yakhe yoba njalo. Yahlala nkosazana. Yagula. Nangu uNkulunkulu lapha ngasenhla. Kwathi ngiyilanga uthi ngeze moya nomncanyana uthi uvunguvungu. Uthi yasiyehla lena. Uthi yasiphahla phansi ke yaba yiziquke. Uthi ngase ngidela. Uthi kwathi ngolunye usuku. Kanti inkosi yayisentanda ngalolanga, yayisemobeni kusetshenzwe esihleni. Uthi ngezwe izwi. Hlabelela liza kude. Uthi ngayizwa nemvuke. Lithi lelizwi. Ilizwi lenkosi phezu kwethu ilizwi lenkosi angisazi isimo ngesikhathi noma basebephendukile noma benjani noma inkosi yayile nje ibikela inkosi emana engayifakile kodwa ingubo emhlophe ngoba yayiya khona inkosi endala ingakayifaki ingubo emhlophe phenduke nje kamuva yabhaja kusola emzini. Uthi ngayizwa le ngoma uthi yanda uthi ngathi ngibona uthi yayisithula ngiyabona wayesakhuluma kulamandiya ke uthi ngathi ngibona ukuthi kwase kungena iqulo lenhla isuthi tilal holo makhala mpongo kwakuyinsizwa yakobhengu kwakuya ngapha ngasemaphepheteni mangikhumbula kahle kwakuyinsizwa nje owangwedlula semgwaqeni ungayinaki khona abantu abanjalo nje abanganake kanti uNkulunkulu kubo angizange ngibone ifaka ibhluku elide
yayigqoke ibheshu noma igqoke isikhini inethe enkulu engaka ingagcobi nokugcoba ehlala imhlophe nje njalo kumuntu ongeke umnike nje inhlonipho kanti uNkulunkulu ungakuye lokho uthi umuntu ubuke ngamehlo umkale ngamehlo dawo lo kanti khona uNkulunkulu phakathi kuye kuyisingela lenzizo uthi yasithize kuwe thunywe inkosi sentanda ithi asokuthandazela uthi yasikhipha ingubo uthi basebebamba ngaphana usibasehomba le yangoma ethi baba wathi esizweni sisebusweni bakho maliphathwe ngokungcwele igama lakho uthi bangithandazela uthi lenkosikazi kwathi phela insuku ezimbili ngase ngiphilile Amen. phezu kwalo jawabo sekhumile uma kufika insuku lapho uphelwa khona ithemba kuhle kodwa kuphenduka ubheke uNkulunkulu kodwa Nkosi ithemba lami likuwe yona isikhathi esihambile bongafana ngabe ngimela lapha mina ngoJanuwari mina kwafana ngihamba emhlabeni bayazi abefundisi laba bafika bazongibona fundisa ubuyela nomfundisi uNduli bayazi onzama bayazi bafowethu bayazi oGumede oNcube obani bayazi omfayela fana ngihambe mina emhlabeni labo odokotela bayehlule kodwa igama lolishilo nje usimtshela umfundisi futhi uzophila isimanga leso ngathi ngizibona ngase ngisentangakazi bantwana abahle benkosi sekuphakameni sesingeke emsebenzini kaNkulunkulu ngathi uNkulunkulu angayiqoqa nje inhliziyo zethu sakathi uNkulunkulu angasikhipha ngale mvungi sivungana njengoba sitshelile izolo sakathi uNkulunkulu angasibheka nje yena ziningi indawo sedlule kuzona sayibona kuyekufika isikhathi la kuthi khona angikhuluma indaba zakithi bese ngibuye ngithi kodwa kade ngangizikhuluma kodwa eziba isimanga okuyizona eziyibhayibheli kimi Nkosi enkulu sephameni ngiyabonga baba ithuba Nkosi ngilenike phambi kwakho uNkulunkulu ngcwele phethe lenkosi lapho ngenze khona amaphutha nabangcwele Nkosi bakho ababonwa nabangabona bangithethele Nkosi busise ngizosebenza Amen.